ena hwan amom yen say omona Samoa konfo Beneza ena fe kwansako court order in court na fori amanfo eso why millionaire net say am yadum em say what was awade minimum no dum le kakrama no na ne hope what was some be die I say ememenum etu agu yere so afom ne se brato woso no wo bra unwu ya wote ase na wonso no yenso ekoye investigation se wonso pema asem te na chesa koye do me do you ti wo de beto ye nim se ope ayefre na Sompa Nkomo get results ya ye dwuma ama bi mo tuetue sika no na yesi patapa ni pieto mra be woro afa ope ubi tetreten so a frudua kone ehwe ho a na blast na atete lie eti omuna Samoa say wa frudua ehwe wo bene ama na blast no mo ma betuetue sika ne de na chese ye pese eti free ho se bi mo betua sign assemblity na fori amanfo dia muhuma wi nyabani se de ma sembe da munyi ntosi ni free na nim na sina nim tutu de ma sembe da se mu kabi mami aja de be da mu so manyi mi ama se mu boss wa na yikodru fie no ja ya okonfo aba pa chew konfo ebe ni ya bushafo nyina abetena se ama yasiesie bibia ofie ti no ho asida na de blamu na mienu ya akaya omaye omaso dendendin no kwanza kone ni omuna Samoa no omu di order so ade omu gina dakam gina dakam kwa kutwa nso bankwa nso bankwa hadi asida na de blamu na say sikasa na konfo be edituae na so gene say ye ka say 1 billion so say there ha ko ye bedwom de nti e do che 1 billion ba watua 1 billion wantua no ba watua sika e kama wakoma toyem no enti say atawe say there wa kire ye ba bia wo ma panifo so kohwe ye no no kre to obesan ba wade ase no de ntimi kire na wo bank ape ese awanye sika die se obema ni bia yedwuma wo bank ape nanka memfre no kokuam na mene nkasa ka ape so obeba oba dia bani bia ni na yese wakofa baafo obaafo furu ya bebu sekuru nu omso wafo obaafo furu na sana taba no betran oba dia minyanko fa abi minyanko fa oforu bedi mintro oba dia minyanko fa abi sene ono aso tende onim se ma medika aka se ma ne dia mepenti onu awonimu hawa mi wo munti nya pe no oba sabi nu no se adwuma no onu awo yire na anu se ma de ope ene so foli ata onye ebone na woni ne tina wo de gugu maaso no na wo hwe no no obe edai tena na me kan yen se me kan ne kura ne kire no o ka kire hwan me ka kire no na wa ma me kwa ya mama ko nti ono so an kan kire me no design be samia izia enya me de beda amu na adwuma ya bibi kakra ma adwuma achimi asole a se madwuma nyina aseye na se satam na ata atwempena no wadwuma ye basa na wo kofo ba wo bata amane eni de me ka kire no sede o kan say brotherhood pesa apo no nom so de adwuma se wo no wo yere te no wo kofo ba wo fra se na wo ka che na ata ne gitum wo ka che ne say me ka kire nso manya oba bi wa ha ndi mpese na me kosra no oseko ne o ma me kwai no oseko
no ata na che sa ata wo mpew no ba ba ne pani ko no be ka che ne se ko na o se ko na so ko ewo mukrom ha David na akọ ne ndia mi kwa wi ukwa we ukwa da ho etu ofoli bebre ba ba unsuro kwa de ma den ko ofoli ukwa de ma den unsuro unsuro ye kum ma bebrebe na wo ofoli pa so bi be so mu a wo no de na obeka sese ofori afutuo be na ade be ma ema o mte awade ase a wo mo fie ku no machi de atowi do ide ntiminka na ha wutuminka na na beka ne ade ba sa no nya broken heart sister am so nkama no na pesa unya broken heart ni bi David atako fa me ma na hawo David e de be de bi hawa ka de ba ha But said ba mi de ba ni se wase majuman se wo papa da am ko kan asem no papa kan asem so won otu shirima na na ebi no de na mi kan se no fa si wo no konfo so wo mti won de asem de won timi ma mu bi we ni ho asin chai no da so na na ebe ya adwuma na se na na ebe se so no ma awujaye asore te se na odi ahye wani se no ubesa akwasole na na ya Sunday mi fe Sunday na kasole be na pese oko se de ya ni de mo ma be kwa akobo fem opese ofri nyame o yo ebe eye ene ma mi mpedin ma we munkala opese oko ofri nyame na woni imam bi akasa me boss wa me ni ya adwuma oye kremoni to so be boa mo watuba na chese ne ho de se obe wale sis awale dudu nti na akon kremu no nim so fo ani de ya miensan nkra dinye nkramo sister pa cho be transfer no de uja na ai mental agony no e wo fo se e ma de me pe sister am say modi asembe dai e ko si sei be ba cha ya damasi e de asembe da mo na konfo ebeneza na onyintum bai di ni picture to so we ye yina fe kodu fia 2 days time na duato afo bai me wo fia na papa lidi wo mo do mo ba me ho yo se me na me papa ya otu shiri me na me lidi yakora ande ne ba ha nti wo mo mala me ho to mba me ho na me se no kore me so mpanifo na so ma me nti me ba na me di muaye koma wo me di so mo ko mpanifo no ho na mo se na mo di si me so se na me no mo nkokasa na mo nhyeda a mo de beba ampa me so tu hu ana mo koi me no mo kokasa ai na mo hye o mo da se eda no so mo mala na o metena se ti ampa mba aye na mo se ni nipa no so nya ne kore ne si de na mo badwa atoa na o so waje atum se an waye ata osere e chaupa na empata ofolipe bia no onka na onfa mpata no ne kan se ne won kire be kro oba ne wo ampa ahemfo no bisa no e ma no so kire wo ma omude o mani ko hu ese na na ebedi onu ba bia taa wo ene sa wade enui onani ko hu no e ma omu hu ba bia owo ene dan ya wo mu nyina no omu hu ewo mamponkwanta wa ewo buanim no fa mamponkwanta buanim se ho no otu akota ho na se di ofiri dome ben ene se ho na akope dan na ma no oso wo nu akomfuo bi ho na na ebeni sa taa oni nu akomfuo ai
oni akomfo ho no wotete na akoma na ani ajo bi nim to mo ko na ese no kure enti enu la na empatade ewo se ode babia no enu an ode bai ejina esa ata no we obewa okoso awale ana mu ye da wade na gu e pa sha wale ne de ye nim de eni ejina be ma na ho to pe na de ye de eni hawo yo ofori be trans na musu asemi twato se omra samoa mo no oye omodai omode no ona samne ode nam kan se omaguma wade di omuso te omode ho de se kabia mi bo mo no miso me bo na mi re kopata oba no se wo ma biemu a se foforo na mekwa akọwale a oba ni mom na wono akofa wachi no wo jiska na sa de akopata no se ne asem ka no foli we wajini ana woba na wakobo adwama na woje mpata no sa woje ayefra no sa age de akoma no emamle musa na tie na sese no omra samoa na yeso wale ye nche to ane ne yire ne wo mukromu ho hwan nie onu na so de akola akra oze misi akra wamunu kwa samoa oni mampon kwanta wono ka kira ta se womla no nyede onfa twitwia no omiamia ne no fo kakra oni osusom womono ono do ne yerete ena kwanza ko de manya no foto ama kwanza ko nsu foto meduru na ho abiem sese aka kwanza ko ni womono na kwanza ko ena sabi wa abafa no okawom yeso ono wode de anya ne twere ba no tisusu a agire hudwane na kampacho ofori omono say na woje no because o ma papani bi frɛ me abemu mpanifo ibi na wono omono na nkyira asem no mu yi timi mi kyire mu kyire nipa na nipa no bu fui wadi nkwase asem sei kase na woje omna samoa me kase 50,000 ena kwanza konsoje ne sei omumie no nyina 50,000 wambi omumie no na omno no ye de adwuma oyekua ablante ojino oyekua odo de odo bro ba ira ne kashu se ska no benya obenya ebe bruso etwa oda ho nya ketwa na yire to oda ho enya to ketwa na sa wonso to a wonso ata to nso nya to ketwa mi de ni de mia na metete na bia bam ufa ata no nti sei dai tuwan wa hwe na eno wa double tese nkra no ode wom nyina akọ panini wa me ho na be ma de obeda hwe ba ofori mane nko no ma me we o mane nko ma me wo ho ide obehwe no she kaze Ghana mla soso ono ti ase no onwi no ma me be da hwe ne ba madam ende munyi film o ka so beje ataka so beje ne ba ne emre ntia ne kwan yo o ka so beje dia because onwi omodam ne ho odin ono na so hwe ne agisa kra na nya be 8 years ansanya sa de a ye wo ye ne de ataro na bi a freedom nti waja ne ba mamu no kra pese abeje pani obeje na ne ma wato oni bibi ensi ne kwan se wonye wo cause what else ya won with your mama na betete ne ba ti fa show trim se ne o sole so ba be gene ba muni asem bi aka na ketwa no ho ma ne de dabi akra no ho man is kind o ska o me beto dia ne di
wabo mi dia se ma me mfrɛ no nso ahe na mefa frɛ na ate akra ne nka da be no bo wudua ayi ni si ya wabo mi dia ofon so se wo se de ohun se magu na nim asenti waja wa de no ma me mfrɛ no biem wadi nsuo bɛyi ana ɔde nano kɛkɛ ne keka wa mu nsuo bi adi nsuo de amu ibidin na ne dua no bɔ ne sɛ no foli kra de se toyo se di asemo ememe mu gwa wodo a wo de peme ofori na no mu wura de ma sembe na wo kan wo ma beti ase re awuye ofoli anedru odi ana power bia ba mu ana power ba mu me se champion ofoli mi pa cho ye ja kwa omra samoane kwansa kono to omo nkra sa asem ne ntwai eti de sese omo ye no oma me ya na abrampa next week yenko na nso bankwa ayo ne yenko frɛ omo ho ene wa trans yo to ofoli to nkra na me se champion mo mrem teto ne free case na yenya mo kwan sa asem no untwa so omo no one masa kwansa ko ti mi to mon kra bo Sompa TV so say ye de amutie mo ti asem no ntwa so mi nyamra ma mo senka mo beba be ka bibi a kire mi so ma hwe manim a de mugina na mugina ti amamu na wotwe say man kwa ne ho no ese de ya ready e be ko why ready ye be ko na nesu man kwa ho yo me is a champion sima 1 minute yeah go fully wa ana se Sompa Nkomo ya wodi asemba ye ya owura yi ese sebe o ni niema bi wo fom kakra enti no nasam ka no jese nyame na ye na dum kura ye sky ya wo ka no se nsa aka ese seriousness bi nsheda ye ndo enti niam afutu am de man se onto no boss na on sheda entete no ho no ke ka niam ensie ni mu no onyina se bema na ebu aye te se onya wasete mu no ni nsa eka because ese wo mre ese onye serious na sebe bema ya woni oba atie wo de wusi wagede na oba no so no kan so kwa na ono so ekọ eno no enya ware enche wodo emfa setem fa bi amma e de sebe enkwanhia ni muso se na sof mame e ka no no utenye ye no kwa kwhia enkwanhia wu enti won to ne meye na won se na brabo na won nyina pintin ese be mame dase yo waya lady me dase pi na ofori de da se wasan ba besi animu a wo san kire na adwene minim planet kura brai wo free so omo free ha kwa e besra busuya se omo nhye dan hye dido no mo fanware na niama ntinani so because en ye ni state owom ne nkasa ye no niama ha no niama eprese no na omo mbo modin aso enye omo mpehye obi so ntoma no because the ekeka kọ no me ya ta kra ka medwane age me kra nkwa power we down nchen ewo wo mpa so a we etimi ma wasma ba timi ma akoko ma enti no ye besra busuya no wudi akire nti wuni ofoli nti mon kyerɛkyerɛ ne nema a wabodu kwa kuma wudi akira a wote me ofoli nema nkoyi obeti mu ba ye hu amane pa nyame amwa enye se amamre enya amamre na yede ye adwuma aman lady enkampata de ayefra papa yaji wosanki agema ata akora because ata no kora wabɔ ne ho moden na wo kra oba se me kwa akɔfa mu aba no hwewdi na ka se wono nso so de bechewo ena ono nso ahwira simu asese akonfo nyina ekire na entetiye fo kra ya dio no foli no mutumi kra ma ase ekwa ba na ene eskafo kra de omu hia kasa tuon na ye besre ata no nso so niam oye de amamre kwanso antwa ye oba de oba se niam ankoye na no na me ka se sa sister ye friend atai wo ye no family ni society nyina beka se wanya kunu nti bro ofori ye tu ne fo se won pe yere de a ene na wo de hye ne kon ene ma wade ne ba so no enti e besre afanu ni se wonum nyina ma wonum ani na ho
mema no bi so am take advantage say bema na adwene nyinti mo so mo hwirasi ne yire so wo ye bema na wote saa ena ye frɛ ne agi o bia na wo de e ba so na ye duabo my lady me da ase abaya yo ye jam kwan enti ye be frɛ wo mo why de be si be be mo aso ate hey day hey Abrampa Kase my lady any air condition one and this will be a chrono as some pan no kwasem there emoto mu dende yan to se be yon my lady the American say go for it nyame anim ni my lady go for it agu anim ase e wo kwa bezo na nsem ke kanye bi che se hu ne nipa ban de opeso kire wo che se asem abayi ho nsem bi ote keka me kwa mekra no ana che se nkwase akeka ngo ha sebi bema ware onsu anyansa my lady no kra de be ka che no ata niema a oyeye no ata de antwa ye ne se ewo atawa ware so free sa de akofori ye no mpa enu ane se no abusua beba abeka kire abusua ne se utimi ne ntina biem na se nke yatete mumu ne koba se woda so de tia wade na se ka we de hyewo na ko hurisi mfimfin my lady se nke oso oniema bebran ko betim de agina zo agu awade no de din kai pa my lady we kofori kasa anye de kofori ne kasa anye de ana etoso ahunidie no so wo fom sa niema mienu we nyina no ka obetim de agina so agya awade kra akone ba bi eno kra ne ye ka che no ti kofori nkwasa ne suban na ta so we na asi no ofanya adisua ba so se konfo no dina koma ne nua konfo bi anti wotete na kom na ebebe wale na my lady nipa ye ti wiase yentie ne patapa epietu ye de mra pa na wuro onse na konfo free se asema ye ka ne asa agro ne ye die o se die ye o my lady wo fa ne ma tra onse fe koduru ba bi anu ye den no onu adim rikade nananom ne mpanifo bi ekokopa achewo eti duru ba bi se ni afram amunya abotre na munkyire mu die munkyire ye monkoye ne se chese ha menye ba bi a enye ba bi onse nke egu adwuma adim rika ato hu nwan nyina pa achewo wato hu nwan nyina pa achewo so obi ne ebo nu dua na adan ka gidwan eje nkokọ onse so wato dwan ne bi e de kasika utuade ma omo tiduru ba bi anana no duru ba bi amunya patapa na eya mo twetwe no na maledi mi wie kura ne ye omuna samwa ne kwamsako maledi omuntie no omuntie ni ye krachi tie wo se nyade a wo jade a che wo mu enne me kona asman kwa no enipa e wo ho no ine nsema wo die no asem we mni se be kwa akoka ho ama se wo free se na asman kwa no bofo aba wo ma na se watu afra santema no watu afri mapon kwanta ho wo mna samwa wunye nipa se bi krom obi animu enkrofo animu pa ana wo so nim panifo kakra na mabato eho ne mentu nim krofo na se utimi ko hurisi obi awadiem bra na mimia na mi van teze mi van nguram mi dikika no yenkwasi asem yenkwasi asem ba ma warefo wo ware ko fori so yiri ni hwe wo ye yesi to a woda nya to ketwa na se bra mimia na mi van dikika kwasi akeka we wo fa eba eyire wo se bra mimia wo mimia ne kwan beso wo mimia no e wo kwan beso omna Samuel ne na me de treke no wo de treke wan maladi ko bedi no wo be ko wadi no gwenya se wo de treke ni bia akwa hwe na nim wo treke wan na nim nyi obi o treke obi obetimi aye yanka no kranchira brante no da TV ne so no ya no of be free se akwa me te na no frɛ me ani se mu no di yenti ama me bu afu ne si no obi a ka tem se me wo mi sia wo court maladi wo court uska wo court ka me bai na wo afom etutu aburo maladi wanya ne patapa na oto ye no wuti mampon kwanta hurati obi awadiem ama wo audio su nyina akufo so wa ha eto ke kanse muwe na wo sie ko ye de audio we ko gina court wa wo betima ya no bo audio we se wo obi yire uzu be miamia no miamia ne nufu omla na fa twetwia no kwa unfa nguram voice ene dem no na kwamsa ko su maladi kwamsa ko me ko ese de na busu etimeje me fel so a ontimi koka bibia nkyira busua no maladi kwamsa ko su nsu nyansa tie omra samo ye twen no ko sibnada ya ntene nka ye de krati me ko na asuma kwa hino no ma ne bofo enko serve wo mu
Yoko si kromo mpanifo so no ma di ani mo de akoma wo mu so ma na so ma tu afiri ma ponkwanta wo maladi me da se pi case number 1 there is a free year and no free buy tafo or your complainant one wo bo ne kwadu Christopher Denyo Sankore ko oda inko Jai said to say Eba choba de ado. Mano so. Your Bible kruwa bi focus ya kasa prekushina bodua. Ene cross up de. Bacha mpe Bible. Ma wano so madam. Bacha me pe Bible. Kwa ya sorry. Bacha living Yahweh. Living hour. Yahweh. Bacha. Which ya say? Shalom shalom. Yo, shalom shalom. Yahweh shalom. Yo, fanseni fato Bible no so shalom. Bodi. Ah kwajimai. Bodi ayame. Ayame. Udi. Medi Joyce free. Sada Bible so. Min sada Bible so. Sa sama me beken. Sa sama me beken. No cretrodo. Minitro. Nyame bo. Order. Joyce asembe ne da ewo ade abeda o mame. Me pacho mene be me bi wo. Ah, we you are. Me pacho be ayinie. Me wuwe won hwan kwala no. Frasie emehuri nsimfimfi woni be ma no ukohia no wanya ne ko woye pacho ne nyina ye wosankole ho no ana me woye pacho 2014 let me wo me ba no penyine no 2015 ana ye woye titama mi nyantokwa uhia no da ben fie be mu eyede na uhia no wo warewo empna twi pacho empna twi sankore ho no ho koye den pacha hona na me mama ne me papa nyina ate no no be ma no so danwo obeye de sankore pacha hona na ote una uhia no pacha no wo yere pacha dabi ene wo so opew pacha na apene pacha na usata na ukosku na usu adwuma pacha na minko school wa unsu adwuma pacha dabi na ne nam kronum pacha ewuro me about eh mo die chesa mo da chi de hia mo ba akokora mo pro madwin nyina ne se o be ma bi be wale me akotra ne fie na na be ma be no ba wo nya dwuma no obefa serious won se de utrase atim utrase pa atim areto ena ehia na yere pacha na mne ne wo me ba penyine no wo mo hia wo ma wo hia ne edise na anyemo yi pacha o mantini mo a na mnyamye jamu de sabi mo agini die na ya na bu so mo ready so mo pebe wana bosome na akofim baya emuko afim otwa na nanimu nwanu sesa to po behim akohim ntopa akonyem first month wabra wonya dwuma bia pacha ena ede me pacha minene wuwie ye no na ehwe na nya papa nya papa enye papa fisatem na mo be mama wo be mani ska bia na ni buafu je sentokwa ana mama me ka se no edi adwuma pacha no oti koko ejamu wa kukuduro opipa gudie ti sawo akwaji koko nhweso no me se champon cry eti kasa bebre ba ye kasa yi eni ye nyaye koko no a wote afi ne betua ne ka no kasa denyo Mrs. Denyo me pacha nunti asere me pacha enunti me ko ne ho no se bi ya obetimi ahwe akora ne yefise mama ni bi na papa nso ni bi enti bra me ko ne ho no ne ahyase ne de na ye nti edi be afe konfie mienu no anam ka se pacha de bi nam ka se mintimi entena ade na atitani te say me pacha kwa omma ehon so na ye ekrasi new site baby a light ni ho opie kwa omma na ka nkwa na oba me pacha na mo hyesu munum me pacha enti ama me ko me ma me ho no me ko na minim se menyem ana me ko ye hey family planning so wonpe pacha debi wonpe family planning masole mlachi on
Sata na minya nko sa sore no. Akoto brawai. The Mrs. Daniel transi wa ha. Mr. Champo atutu on the MC bejai because of Fasobians because so munti. Hey! Bosome na wa fi manyam. Kotene krasi ti koko. Sa wuti wa bai wa wuti we. Muni no mahuna mane. Ma me yenkoe. Yo, Ebrem ye na Awurade ase na ye mi ya do so ama ye ne hwapum di ho asam nka kakra. Abra bi Awurade ma kwanya se ya na meta aka se ya de ya. Obi ntimi ne wonsa na fi ya de, obi nya wa na fi ya de. Enti ya tante se na se ye kapon di ho asam mesrew. Na empantam nya fi de ne fi ya na watie bi. Na ye wi a an was Mrs. Daniel ye beto so. Medofo ebi na kokoko ya de ya de a etete wo. So what I say, ebi a wo de kokoko no, ebi kwa na emfifiriw. Obu okwa ye kekra wonu se kokoro kwa ye ka wasam no e wono so mesrew kokopa du sa e ba me hye ne se ba ka so no bi eto ne nom na se kokoro na etete wa emfiri wonko e ma honton obu woni kokoro no emfifiri no na enso no ye won sancheni bi e science and sentence bi da ne hodi ama ye hu se kokoro na ni padua no ebi ne sei ebi ne wo bia ne tita dwa no obu woni tiye ne ya pa da bia na ne huni mu so nsuo na ne tiye ne ya na kwese ne nani ne eyeyeba ebo wan eja ne kata brefo anu oden wunya edusa heba meshawe na wo de edusa heba kasoso ka msite ne ye wunya edusa heba meshawe na wo de edusa heba kasoso ka ho na wo numbomu a sa problem na ha wadwene a unhu ne wonye ho no ebejan obu wan kokko no e wana sum e fa respiratory system ni nyina mu enti ya na sum keka no na ne minimu keka no na wo posaposa nani na wo kwan ne minimu wo de ne se rura na sum na kata e chi no obi so se won wansi a esim obetimi anwansi saa the whole day o gina wanye misraw when say ye koko na wo internal part of your body wo system ni mu ana saa pulse koko ne wo empempi ne ya na external ne ye adwen empempi ne ya na ye pese ye hu se koko no afifiriw na medofo tie ansa na obo hu se koko ya de no afifiw ni padua mu a wo penku bi di aka so no na ewo enipadua ni inside answer Ghana obi a wodi carbohydrate food bia no and as a starchy food bia no and the person and is up any padua no wonu wonim say ekwan bia so kokko beti ba so obi a wodi starchy food bia no eligible say wo betimi anya pulse our system no mu enti de bia na yakase kokko aduro de wontwa ma yade ne kora meto no wanom na edusa he ba mesha ene edusa ba ka so emi dofo ya ye ne te sedudo empempi no obi num kokko adura no wo suo sanse wonim se wo benum de efuom kora no wo kwa wo se wo gya akro office bi kora no wo kwa wo se wo gya sanse kokko adura no meka ho enti wo so e be ka no amadamu ni nyina wo be trase ayi ni nsum de keka ho me pa che wo edusa ba mesha ne ka so enye na dwuma sa eda boko ya ye ne te sedudo ya wonum a anopa na wo se sebe wo toilet a wotimi se wo kɔ so wa yi nsum ama ho ato na emom se e be kan gidigidi na wo kɔ ni nsuo obi ka se me influence besa fe ne bo se we kwa no na e dehydrated na wo nsuo nyina re edusanye na dwuma sa yesi ya ne se adwuma efo nyina adanfo no fa ko adwuma ko ye adwuma den na wonye sika wasa ato bi di ato so nyesa no fa tena fie se me di twa meto me pa cho yesa ne adwuma wo bu ho ne kokoro won yem enti yem tim bubom kukuru dudududu ne yem bubom wo se ni pa na enche wo ba hu se wo gya wane ya na emoja na ha ase na eba se wa kwa toilet da ehun se emoja wo mu a hun se kokoro no ewo onipadua no mu na ne sanche ne ane blood kakra na ba ya e ma ohun ye no wo bu okwa toilet a otu ne hwie ma no kwase na asefem be ma pa wo wura wona so kopie wa ahwe wo yem be hye na ma no emoja efiri ho ba no ya na na odin enti se wo ba wo se wo be mo me kan fo du sa ba me hye ne capsules e de ama wo se wo start na se wo no du sa ba me hye ne capsules ya bo modi ya se wo de nsuo no e be ka capsules no ho teni yiwo aduro bia ne ho akwantwe ne nam wo yi capsules du tu a nsuo no atre na edidi koko no ana emo atere ne tablespoon na make nkese no wo wie 6 na de ka capsules no tu ho ana se wo ice cream cup na wo wie 1 now the capsules no tu no na one no bom at the same time anopa ene anwumre wo didi wie na wono mu a ebeboa wo ye funya de bi wo so a
ni diwie no wan woni yefuya de kwa de ne anapa na woni di kura wetimi anom ti se dudu ya wa yesifie na wonom a se de do be ye ho adwuma no wanka sabe di aduro we de dua meko oya ene dunsinkuro ne esesu de se wodan ni nyina wom bi enti e kase bi tu kuro woni pedua mo pa na eya aduro kokodo so no nyina wom enti se wonom a ekuro biara woni pedua bia no na etu na firi wa ma waton meka kokodo so wo yo ba taya wa bra wonim se kokodo so ye aduro ye no de ma ba tai e ma ho kuro timi wuntam na ma okunu timi aba wonche yie enti ye kokodo so ye wa ya numa wonom a esa kipu kama enti wo obi a titiwe man ekuro ta wo ho a kodrasto bia wo takwa na wo hwe me wo ko owas abibiduro fie ubenye bi ato bi so azim wo takwa de na wo hwe me ye mensa nimdie anasa crisis answer ponjen krakra ebi awo ho benye bi ato wo koforodu Garden pharmacy bi wo takwa de a ebi wo afi wo kepko so a pena wo coronation junction wona bi wo akra wo kashi drug liner repash to bi tenated wo bi case work wo bi Equus pharmacy ni Vidama pharmacy Shaman ebi wo akra Tesano police station opposite ho na hello do bi ye na nkasa akra ye branch ye clinic ya twe nipa sato no ye La Paz wudu La Paz main La Paz traffic light na se once Las Palmas restaurant ni after Las Palmas restaurant pizza man netwa so ye wo pizza man danachi ye wo pizza man danachi our La Paz main La Paz babia traffic light on hwa na wo ubenya yoko sunya na ye New Town eni tusu go odie no hwe Kumase ye wo clinic a ye hwe nipa screening nipa won fidie wo yare bia wo bia no e ba de be fa yen so age wo Kumase ye wo Swami magazine macro udu macro a overhead na wo macro ni gina ho wo gina ho go filling station na wo macro overhead na asra hwa na ye wo go da na wo Kumase macro Swami overhead na asra hwa na ye wo macro yo mumie ne wabu akwa mbacho me ka magazine na de mu de no gold da na emu ai wo macro no e hwa na ye wo ba bi eton do wo ga na ba bi eni hwa wunya du sakopi efe pharmacy kolenak misi e bada ne ye ba o sons camis base la pharmacy bia wonim bia no yellow and orange pharmacy bia have me pharmacy bia no ba bia di ya pharmacy ba bia eton do kro bia wo so no obo wo wa mo ne kro din wo se bi ni wo se wo pese onum organic products what was some organic product a dry a natural by the grace of God a radiation so watching who I do say about me channel capsules me no for me nada obu one it last week na me gina media dance say 23 years what me have done left sa or so done ko right enye ni ti da ko hu se mo de funi mu ba e free go doctor say ko surgery e wo India say na ye koko na ha no koko ntie je otipaye asonbre wani ye yiye ba wusi utrase hu de onyo koko tete wa me so ko pedu sa ba mesha ena du sa ba ka sosen bito nenom koko ni nyina be firi wo se efifiri wo to e be firi wo wo hwe de wo bo ne su ni wisi anana me ka che se ma me bia ka che se wonya cataract enso se na ye koko pa awo enso de ko en operation what the 3 weeks na no maduro no wo start sa wo no ma no to ba conference wo ma aduro no ko system no mu yie na be hu de rade be fa so be ye wo start sa wo no maduro no wonum afede ade ko twa ya ade na ekoi wo dimrika ba me clinic e ba di adanse ba dusa e ba de shira wate ba de nyo kese wate mama me da me na me sa ade wo me ade wo te hwe doctor se mani manya cataract afi me de menye menuma du say to aso ko ya de ne bia afri ho ye kan bu okwa na te na esi na ni so me nka sa me do ne ye te duro na so esan say baby ho abekọ no mo ni machine di detect say we ye pulse nti eteni si so te ibi kwa na ye kokọ ni si so fagidi ka wona no maduro no na wrade beta pepe afri so ama ho ato ibi kwa na ye kokọ enso esan say esi woni so enti ye say te ibi na ye kokọ wo ba posa enti be so bibi esi woni so na mata posa susufo ade ko say te do na ye kokọ ko pedu sa e ba mesha enne du sa e ba kapsas kuma se fredi men se egu bebre obenye bi ato ama ho ayo obo na the chronic waist pain sisi yade kwankra no oden ye number na the TV ne so no ma hu tie radio no enchem de betudwa obo na the chronic waist pain sisi yade no oden abedua ne so sisi yade dodo no ye kuro ntem se kokro do so ene dua mako no wo mu no nti eye tu kuro obo e kuro pa mu ni peduam
ne wi de no mututu no ye dwuma kakra na honam ye ne ya wotin ka se kuro wo ne ho na esore to asinti na ehwe no na kokko munti na ehwe no na ma na dudu ekuro na no mama mi bi wo kwa da sunsun wose mi kuro ndi wo me bo ano ha ono ye pam na ko e wo ne bo no nti doctor say ya osa ekuro wo ni peduam ye wo bebu ho asebe ekuro na wo dana nem e dana nem so wo de tiawale ase ekuro wo ne ho nti wo ne be ma hia na be ma de boss na no atwe to eye ne ya sister ko pedu sanum Kopedu sanum me shane kasa sonum fasiesie no kopedu sansenete kama ne kasa so e ka ho kopedu sanum me shane kasa sonum na fasiesie aware no na sa problem na wo famu no by the grace of Almighty God Yesu nti wo nhia bi mu ate ebe free ho ama wani gi aba ani gi ebe ba ama wura dofo aba wo nchen ama wankasa na koma to ne yemu a na ni beka wanim sanso na wo ye bema we di du nsinkro ne 20 nim nyina agum enti wo ye bema ma ka cho se yi ntinim bema di ne ntine enti wo so wo no bie no e bade be fa so wasane ntinim ama anigi a na yeni aware ni mu anigi a na Satan e de oyi mreye abebutu so ntimi ne adwa no na yare so tete no e be yi sa mreye na firi ho ama wo ntinim aba be ye den wako wura nchen wo na ko hye wani die kwaso wo ban so de anigi de hye wo ama wo ankasa wo transe a wo de aseda mewrade na wo de adanse papa e de fa edusan de ya mo bia number se de TV ne so no wonte bibia se afreye wo kasa pampa wom obo wa kokoro woni trim to kasa gusu a wonya hwene pampa ye fi na numu ban e woni trim eye koko wo sa problem no a sha sesa won madusa won no ma 1 month treat won for 1 month obi kwa da ye na aduro obi pedudo anom a adusa na wonom obi wa pedudo watna akurase chese meti kurase enti wonim se da bibido tie enti na bios ntimi no mo ga yi chemical da biasa was at least ntimi nya organic anas herbal farm system e ba na adwene mu a adusa na ba na adwene mu so wo yare sanse wo this starchy food enti wo se kwan bia so no e betimi aba se koko system no enti na po ba na wanom na dusa enyo no na dusa there you go any problem obese me junso ntentem me junso meyie me junso twese me junso amchem emu ya me ya ne ade nyina no wo de fa nso no ka capsules no no ekuru bi ewu mu bia no e be firi ho ama hwato me da foji telephone number no e bre ne ya ye be na me no nkasa bibi na wonti ase a me de ma me adusa me ne me ku na ye adwan elder doctor adusa sa ko de ono kwa ne ko twa nuo no de ba enti wono ha bai kasa wote ne ye pa prostate how diabetes how typhoid tete malaria how brokumase swami magazine macro overhead nase Kumasi swami magazine macro overhead nase macro overhead nase yebo go filling station danum ba ebu petrol share ho no go danum man ye wo brane rade fire so na wonyo eye 0500 110 115 0500 110 115 0500 110 115 0500 110 115 and na 055 anu ye MTN no na me ken MTN ye 055 700 9824 0500 700 9824 055 700 9824 and about so 055 700 9825 055 700 9825 where you 24 where you 25 ofre mu bia wanya yen so bu nse mayie obi a family planning efri hoko wajaye o na enso so wanya irregular menses branding timi ma e bakura kakra bi e bakura tuntuntum dafo me kan fo do ya ma wate adusa no uba no ma dia dance to hwe ho a ya hwe ho ma dance ni ebe ba besena kwa wunhu ubebi wodom bom dormitory o company say wo menstrual pain wo su o twadwade ohun ni awanye na for class no na obutu dom a hia sesa wo ma na dusa e ba mesha ene na dusa e ba capsules sa wo ha no nyina be firi ho mogya ne beba ene obu ha no koku na gu ne komo nketenkete de se na me komu tiwe ohun tuntum akokra adori ye nom nya se ka ne sa akwa ya nom ankasa ye se enwum e da tiri oni wura no obu ha ne koku no agu ne komo nketenkete tutua na so ho tutua ne mfono ho tutua ne ko ho o hye ka ba wonti nyi ne ho obra wo bre no wo ha sasa wonu madusa no ko animu
ukom beda ho de tuatua hona ne ade nyina be firi akọ ama ho aton na wo abedi edusa ne ho adanse na madam de to dwa no wonti bibia sa fe takwa wo wasa bibiro fe bi ho ba bia to do bia wo benya bia to me de ma no si me do fo na be se me ka che woni se me maduro ne gidie na enom and doubt who believe and the man who did him crowd say me ko to ekura be ye adwuma ni e be ye adwuma me de ma no si de ode ala saba na ye rade ofa wo gidie so na de ba kwoto na yare samna na wo jam na ka say desire ba ma jo so say ma dance ni e wade ni nyina do no mo da sane me do fo mesa no de hia. God bless you more ma me na ho ye adom me na no say me call dan me call panel Church of Pentecost mama actually nti eja ye to me nkra say me mo abo amna me na me ba ba ye wo sole na akwara mo boy no our friend there ai me ko je kopie so na okoto me hu de ntia me suro o ma no Pentecost na ahyase na ewo mu no okode Pentecost assembly ya sawunim quarters new year asafo krokro a o mo start na enkram na ntie nketo ati attachment for e wa hai don't press kabia 10 million ameki 10 million 10 million just obi be 50 cities na ya kola enketo ye de Sunday school fu eno ye de atete ye hey ai eno ye de atete ye oh na mani je so kwa so kwa efe oh say for de no abi o ma pejo mu den kama waka abre we nti akunafo ewo mu na me koye o madoye sana me ma me adwuma to wuye na mafato me so to mani je pa presiding ya papa kwesi bedu ne edabredu num oni asomfo ma mani je papa amisa pa nya sam ketwa ne me say danyo ha ai what they say danyo wo bodi na me say me say there danyo eh wakoto ya muntu ngrai bi fu ma ye won say wo say ebi tie enye wo nyina na entie ebi tie eti asem paani asem na wo ba ko ya betom wo dwene ho ko ya sare ba ko asai be ma wo ti koko se koko na ye dwuma na se be ya wo de be bo ankola na asem ebe ye o de wakose village onu soli anu asan hwim yo nyame wo ho wai wo de nye bo me da asem me ne adwuma Abraham pazo se kasa no me ne na ka o se wo be ba be san ba so nti we de mu nso ni mu maye boko wai pa mu cho o so kwa soli bi enye ne de agire Pentecost no ai bi yetum na dede ne ba ha denyo ena eden me ba cho me ko ya na mnim se menwom no na me ka kire ne se menyem no ka se ne memra no ka se ne memra ana me mama ne papa omko kan na me ko ye wo ba na wonyem no sesan abra na se okay am ko nti me wuwie ye no stella de na wo ya no ye ndi akra ne nya 1 year no ana me ko ekuro ba akoto aye so na me ko ye so ko ye die me ko ye adwuma na me nti aduane se ko no aduane aton pacha obi nu ana ma so nu atia pacha ana me ko ye bi me ko ye no oba honom anko oba be kasa me nsamra na nkora ni shisha ana me cement na bi mfise o ma wa no so nkasa sister me cement na bi mfise ya na mu sunto si mu fensi nchen kakre ya na si nipa ne kura anim fise ya na oja me ho grant anim edi entosi si anim but table no so na nipa no okasa na anim ho a na ti ya na esi ana Abraham pa ha and would woman free so and yeah am many me see me manim ha kolai say no de ha de me manim ha kama obi interrupt why fa be see manim ha na esi client na anim sa no ya kase me pacha anam kasa me mbebiem ti me be kono anam de me ba no ekoma ne se penyini no e pacha me yabunu ni me ma me na ya nguna ni papa yabu bro ba ni kro ba ni ofiri so pacha nsoko
so ko no free so Pacho. Ntumi nkan kurum kase. Pacho Devi. Eri ochire. Kase. Pacho ti o tata me saa no. Ana me de panyin no koma ne se o tata me de na agi panyin no. Ana mba kumase. Ana me ba be bobra. Ti me ma me se oba sankọ no ne ba kono ha. Na okohwe me ba no ba na ye basa. Ana okofa me ba ne de ne bae. Ti me han da okumase ya na me se Na ba no ye de adwuma ha. me Pacho na me hwe emerewa. Uti obi fie na ahwe ne maame. Pacho. Ewe. Anyumanje mpatase. Uti fie ho. Pacho se di abrewa na wunti me free ho dada. Ma wano so e madam. Abrewa na wunti me free ho no. Ti ano no hwe o musa na anopa sole ano wako efie ho. Me Pacho na mete ho. Aha nti wo adwuma ne sei. Pacho madwuma ne se medware no. Ana mapa aduane amanadi na ni nuro me de ama no. Wabo ne pempas. Me Pacho. Sebi oja ne na wo na wo beyi. Me Pacho. Hey. Nana eno no mutua wo kase. Pacho sa tem no mutua me 4 million. Sa adwuma wo nyina akire no. Boso me 4 million. Ebi mu di boni e. Nurse midwife until adwuma titi midwife until krake to e ban pani bi ehun tutu until no. Tile nyina mu tile no. 4 million tile na de ma. Ebi mu di boni o mi se champo. Wo ma mi se bi eja nan wo de wo dwane. Obi pa koda fefe te sei. Ohia de me sei. Obi kaso di ohia ebeto so a. Ko magazine ko pe wotomfo abo etuo bontuo kunu. Obi pe akoda sei. Kama ohia nti. What in penny bin edge 4 million. Bosome. Tijwa say adwuma no ye no for how long? Wotimi so ye brefo pa onya adwuma obaye o. We yan for how long? Pacho 4 years. Wotina fio sa e hwa maame na 4 years. Pacho. Nyame hira. Amen. Na ho no mo ye okama fio. Pacho. Enti na otumi tena ho chee no. Ti maame ni wi no mo se ko. Pacho. Ba sa brende osika na oboaboa no. Pacho. Ah yenti o. Pacho no bi na me de hand da wo ai ahafu maame na me de behind da so kumase. Se ma Na chese wo no wa be ye busua ni ti. Na maame ma no mo ye sei. Pacho yes 7. Wo na ato so sei. Ito so 4. Na mpanifo wen a wo na asa be twere osu. Dai so mo we. Pacho ba ko no. Nye enkoyi. Me bo. Ekoyi enso so mu fi obia. O mu fi obia. Ko se wate. Ko se. E dia na apese wo ye. Ma ze si am pese aka akura ne papa ne han dan ma ne ba no. Keto ane wo me ha. Penyini na me dia akoma papa. Na de se wunya dwuma bia bi. Pacho adwuma na me ye na ye aduane adwuma. Pese Pacho. Na wo sibi. Pacho. Bese se ne nkoyi nti adwuma wura ne se ojai. Nti me firi honum. Eho na me ba ne yeda. Ah, Eburati. Baby amono aduane na ho na woda. Me Pacho. Adwuma wura ne so onye adwuma ni bi. Pacho oya ze se adwane nye. Ye nto. Pacho. To se agise se wo firi ho. Pacho. Habije, petition mre no mama. Kafra. Ye! Edino. Ewi ase yakola fefe sei. Who of you say? Pacho 29. Oba penny no say? 10 years. 23 ma. No 19. Na ke twa no so say? Pacho 8 years. Na be man wo hwe obi na won ma. Joyce bi e woni bi.
Mampa cho ni bi anko wale awumienu. How is no ba na nete. Adam frɛ me ba na me bisa nde o ye ofi ho. Oso oba na nyam nti ono ne pla. Eye bibia. Na me think enye hwe bet ya na obo akola no papa no bo akola no. Wafo oba na nyam. Wale foforo. Ba chai. A o muti kuro beso. Sankolo ha. Abi je munye papa kro ne nombe de nwono. Yem frɛ no so obia. Asade ne me kredi. Nyi ni so obenya. Da be ne twato a obra musika. Ba chache. Efi se me de be ma no ko ni sika be de ho ye 2.5. Sika be di mo ese 2.5. Bosumi se ni. Hello. Hello. Joyce o ma musika di say. Me ba cha boro bosumi ene na kakra. Na dan do be da be ha dai. Onu okuma se dan sika nkotes asa bi sankore. Me ba cha o ma mi bi Sorry, the number you dialed is currently not reachable. Adumo. Ko ma obi ana odi bi asoso. Me ba cha. You didn't cross your friends. Christopher. One fa. Fight issue wife. Ya idea dream shira suma. Sorry, the person you called cannot answer at the moment. Oti ya kasa no. Talk to aba. Ebusian for some patch de na free you. Bi anfa no nhiem. Afia no ahia. Obi anye bi. Ene ba ye merewafo be ye 9 fam ho. O ma chiro mu. Ye de chire di na se ma me mo de mo di hajiji ba. Ti ebusian for merewafo na start bo unti. Hello. Christopher ma Yeah, no. Pajana how to say? Acha yo. Mesra ya frame Oheneni me adwuma Sompa TV so. Moya de. Ya frame Oheneni me adwuma okuma se Sompa. Ora me ya ma why. Ade na wo ya be frame. We won fi we sister you wani ma no. Na de we wo kire ya brampa. Ade wa fa ne picture ma. Get it to so friend and de ko obete hu. One she na face an ye ko wakobo nana eh o mfie sen Sompa FM ti Sompa chade na egusuo yo obi anfa no nhiem bi pa mo chom emo anwa bibia bibia nsei bia na o de braye ne de amakunafo e na no Teresa Yasmin rice na de buy Linda mo se mo na da nyasam keto se de papa nyamishra o pa eti me pa jo iska fato ahoma iso 0598 559802 0598 559802 na also Kingdom and every Kingdom Herbal Center or the Kingdom Garlic capsules and the bitters we will be and check na niema show so me pacho sasabro hypertension cholesterol dose ni peduemu a me pacho Kingdom Ginseng Power capsules afi tremendous capsules na so FPF 0597298855 grow fine ube grow fine o se eye mojamusam eye grow fine moja ria na ere di grow fine moja so ate eye grow fine okata so a wona ko gibi pacho uchima basa ebe boa eni se tum eye grow fine we de enani asai di grow fine wasoli udua so eye grow fine doctor se uhia moja eye grow fine digital Herbal Center ye ne dia ba share ka no abontia na wato 0244596532 Kojak Farmer yanko ho sisi e ye ne di pro code abba titi pro code pa ye dia ba
uti ya wo ya kwajibi papu ebeboa afiafie ebedwane awogina wo so a ebekokora ye de aposin ai kwajibi ye de jabidie ene de aye you see ase kukunini nka wanyina na usia ye fita 0531 069945 Royal King Cracker kwajibi makomunku bisiketi emakomunku ya de jojo ya kwamo anu o o hotow mepacho ya diabetes ni edura na do komunku ana nketenkete ya chewo edu bekwa wa bonsu aguso wo na wo sen no think that 12 4 agiatum women of faith ya babiem Yegusu a bomb pie 7 days of calling the glory of God and opani anwumre TikTok anwumre no num yegina mu tenten enya gudie da memene da yeni nyina culture center kwasi aidan ho e ni kirem ehwa yasam ne yifri first Samuel 31:19 ose na David ni dom ne mema wo mani susun sun ya akopem se wanya hoden ensu biem odi for pa ba obabi Sada na Apostle General Moiso Seiba. Also wo ho. Minister IBJ beto nyomo. Obehu dwom. Minister Odre Japan. Obeto dwom. Minister Adepa Root. Also baby. Away a communion wine. Any communion bread. Fabra. Direction. Enyu free. Women of faith say I eradini nkunumdie e franka Leicester Ghana amuase oso betu amuanante don hwedu nu na ya wuntimi ma hu se ya ubenante akukudromu na wakwa ba unfroshe ya sanse we ya hunidie tamu a ye de mu na wo de mu a eche niema esusom ye watenten adantemo enenketoa ogibi 0501390337 Mr. Champion Brem ade aye no sabra nteji mfu na de ameme be twetwe me kon ti so me da se sabe sankore enhye da nye kroketo asa eye kura eso a ahemfo atitirufo a wo makoko school na wo mu di ade na obatan awofo ebewo wo mo emma ese wo ma wo mani ko enkoda no akoda na mo sankore wo nko school wonye hwe tina ko ba ese wakwakofa be mato no so because maame ne papa no entimi enhwe no to mo pepe pia akola no ato hwesuni ye okokofa no afi esikade na so no nke bia wododo kakra ni ade bi sa na kode so ano better brand ne se o serious so onye serious obi ntimi hu na was timi akwakota won mo awo maame mu pia koda yi ehyem na just some responsibility say maame no ana say awofo no enya de ya wo mu eye na kofa awo mienu we say e de aba akoda kama ya nkoko school anka bia wanye na say obe teacher just no fefe no nsusu etwa na samre ya wonya hwese wonya tema ama abrewo a sebesebi omisemeka ne neme bie aka akire na watimi atete ahwe no wo yi ne ho anwa wo sesa no ho wo me na dwane di wo twetwe ne se na sedwuma ne nke bia no kana do machede no na enso so bebia ya obepie na amoa no tine besa mekanisa awofo ya ye ma no yensusu enkase ye ni bi kakra bia obetimi aye e de ahwe oba ne ye na fa hwe no na obi nim da achi asem wona mo ase ya wo bekumase sese bebia ya woto na aduane e no woda onto ne biom na sese no wo pe baabi ada bememe ha da bema no obesi ne so anko anhye ne ma woni sika ya wo de ba ha da no and this of my son ya na ya no ya me say nkofo bebam na bia adwuma bi wo baabi na wo betimi afa no ama na ye na wo bobo sika no kakra bia na obi nso so no mu abo na menenye baabi de niti ato enu mo na ebe bo na say bema ne de wasa akọ nche ya nyinse beba enya de a wono kura wo be ware no fi so wono kura wasa fi obi bo fro entina me say wono ankasa se ne nani esi abre no em so be ka ne bibi na moa na wa transe no abobra wono a de aboa no ho ne ma no de beba akọ wo no ho no e ka me nko anka won fa be me na nsem nto nche kakra na wo musiba Onyankopon de bibi anso ne he so my me da se yo obaya lady da sipi na ewia nso so arewo sem foforo asan asan yekom de bia meka asem bi se be ma hia oba na ose ne pa hia na wo hia no na ose ne pe no na enye se adwene bi da ne tirim se one ne be pe bra bi abo empempi no ohunu wa eya akono ene di kan a onya
wonya saa kono no na se wo so wadwene wo ye oba wadwene ankwa ye adwuma na kire se bewi akire na aye ntokwa sister ihwemfi a no wadi 19 years saa bra no hwe be ma no so 31 years be ma no adwuma be na oye enkrofo pa ye bia na odidi ono na ni ni tirim se wo ba be fo be na one na ba wu mienu ena oba yi nso so awufu ade ne ba beto asase isu yi antimi amwa akwada yi kwan bia so se ma wo akwada ba ya ba wiase ne sukuu yi ye tete ma e wo sukuu mu amene ma nso so e ho manim dabi wono a wanko sukuu wono so a wansu adwuma sa enti okoshi adonyo no na ese ni dream ano no te bibre mu de yesi ye wo ba ye tete na ma be ma ene ye na ye dete ha ye kasa bebrebe emema ni bi no omonye ready say oba be start family at that time we ye ready no wenye obi aye ne ho ade ne tifie ekwa wi akire wo ba na ada ne say house girl you say maid ya wotifie wa wo so ma ye say brim no asem wa sister yi kan etu akoma wutie ne nkomo na awerho asa ba bedane abakan bra enkwada mpanyimfo wo ho so adane abakan a sebi wo tinkrofo bini na ehwe fie donyo na dwene ewe donyo na dwene ewe o share sister yi won se onyini enti wonim se ahokyere beba wo ya nwunani anwuna donyo wo ya nwunani ozede danyo ayo wo ya nwunani pe so ekoko wi akire na waye ne basa my lady ema bebrebe abrabo asei afiri saade ewe a ato sister yi ema bebre wonu mutisi abrabo ekwan mom kohiesia mema bia na omu ni future ni tema ni atenka bia ni plan e de ma wo mo na omu nyina life asai na sister yakwa akoto so ye de ye bekoso asere se obi wo mo abi ankode beboa ye nwie ya won fa sabre ye efo eni abriti nika mu anaso ayashi opadu eti sa adwuma na wo ye no Joyce minya bi ma wo akra wo be ye na de baby kro no omuntumi nye wo ne wo ba no ni pabi tiri modern ti obi a wo hwa wo maame no o man bi daduane di na o man babi di antina e bi mu tiri modern papa my lady donyo na ama we nyina ba so mu hia wo ma wo ni hia wo sabeson nya wo ma mimi ti ofie hwa wo maame ati wo maame agya emfa ne ho tu maame aduane di na me maame babi di a bone o mpene heaven die ye mu bi enti na me ka se abaya ifom bo nyina abaya ifom bo nyina donyo na ama abaya abofom ti ono kura ne nya asem a ewosan ke etime yire ne pampe ne ka bibi nanso de aya na aye nti yenua ba ne be kekere ne wre no wa because e ma ne bi wo ho a premature hustle a omo hustle nyina no eye nkwada bi o ma wo o ma nya ba ma bi ama nanso wo mumu na ama bebre aye basa enti sra ne be sra ne asra bo aye nua ba na bibia etimi akonkan ama no Abraham pa enkwe danyo eku my lady medasi pi nyame nhira obiem my lady hwe awurabai o hwe na obi a ompe ne ho asem no pedjuma se de wodi no koma wa keto a wo hwe mmerewa wo nsuro enye ne tan dabi my lady ti sa akoda wo nya adwuma papa bi obeye na my lady anye ye nyina mesi asemi pedjuma makure mai wakan wa hawo obi obefre wo hia paase wo mra wo fia na wo mra wo so no abrampa my lady o sire dan anu odin o hwe akoda yi enkomo wo di amaye din na metie ni na my lady ne maami ni bi ne papa ni bi eduru bia my lady nyi omo akura se tena no enso de nsempi ba maami ni bi papa ni bi akoda yi wasi so obehia ne man kitikiti di ama oba na di bi my lady anu de esi da bia wo mfi ukura na abrampa esi da bia wo be housemaid asa de obaba na my lady fi oni esi ma o yesi ma abrewa nti yeso wo be abrewa no wo ba ne de ade na wo be yantu obedidie obe konsu ana wo be wofufuo no ne ba na onyasumdwe no hwo maame ne ma wa wo mo mpe ne sa enti nka ba bi ono ne da no enye wo bi na ne ba ne da sa akran be kosku anya no be mani sika my lady yes ana ya nete enti eya na akura se my lady du ba bi adwene na
dia be nyina no abrantie yi ene ye de be hye no danyo yi ane ye de be hye no friend so mfa hwe nkwase asema odie onze ya no obi si ye kan ni pempe sa na ozi ye ka kire no obi frew unim asem kura nti ye frew ye di ka frew abi je me ho na abi je frew eti se nei unu se ye man lady nti wakate ne se wo ya de e de ade na wo ye man lady di ade na wo ye na me se wasem bia da bia me so meka se be ma wusi so ne ye ka hwe wo ma hu so humfia munya wo masem ma wo mu wo de munya mema na asem ne ma wo mu no mo ne nam na dabi obenyina beye papa pani no opia truck no wo twihwi baro no wo oso na eso no ya male di obi ntiase di obetiase be bisa se na papa pani wo duru se ade no oto duster ana wo twihwi baro ni ade no wo busase se wo wo ye wo hwe ne ma male di so ti wani hwe wo ma enya de nkoda no be yeye eda wo machi di ama wo da enya ye eti na me kwa koma to yam na so se wakonya foforo enti wonfa akọ wonfa onya hwea wo de wonenam ne baabi na bre bi bedu obetare da ho na fe ne nsaba ko awasene ne sere maladi ya ne moya emema ni bi ye niema bi a etan maladi wo sisi kanka me kura manya kakra be bi bra no mfa nso so empe baabi no nkom obanya baabi na kabone kakra wa ye na ne de yen ofrewa nkwase asa na bekeka woni sika nka maladi watimi akofo ba foforo ene ne tia ye ne ho ade awumienu maladi ya ne moya eya ne moya so wonna ba o mekanya zasem kire eduru ba bia no omu niam bi omu ye no omu na mama ni bebre di mema na tem no hello Christopher Yes sir me say your friend Oheneni ni mi wo kuma se Sompa unum Joyce ya frase me pa cha unum nana ya ai Pata David oba na ani na wo mieru nana ya unim no mami ya na se nana ya yo mami ye o nana ya o me pa cha wo se wa ne ba no wa bo wa mane se baabi o mo tie tuom tikaboa ne kakra o sika ne bi na onfa bi nka no mo mpedan na usom se wada woroma o se were o se baabi a ote ye tu no na wanya sika ne kakra nti nkaboa ne kakra no mo mpedan oba ne nti o kura baabi ameso no mo tumi yo baabi a uso ti o mu tu won ndi mo se pesa hada tu su peska hadan etu onfa oba ne me onfa kola ne mla na onda min ntire wutu mente no ne tie se oba no obeda he onda min ntire wutu min kire ba bia oba no beda na oyire na one na wo mienu ndi mo ma no se mo dadem ana me ka se me yesu anu so ma tue peska na da ye eti se wo da bonten ana wo da wiram na se ba ono so da wana mo da ani ono wo da wiram ti se wo da wiram di a odo oba ne be bro na ne na da wiram ho why yo ebeboa wo pa mo de mo ebeboa wo wajimi say die ebeboa wo papa jimi yo ena me say e man kwasiafo say ya na be fam wajimi fo say na wo no say wo no be ma wo wadu say wafo pipa pa ye ni say ye fra wa wo say baabi a wo ti ye tu no ye tu kra wo nya baabi na ya na ntomago ati wo baabi e ha we ma na mo banyi wo di we ma didi wo arije Tefia no se pemde di ma se na no se pemde ka de ne azedie o serie na o se pemde di ma se na so no se pemde wanu mu asem na wo de ba no e na kire wat se esi edi watem wo ye jimi fo wanu mu asem na wo de ba no chese wa jimi ti ese ye ka wo jimi e kire wo amen nana Nimo. What? When starts no? Yet you were poor. Me you were born in it here, man. And me who say you are stupid. Me who say why what Jane say when you correct.
se baby ameda kura tumi nti ono so me kura me so pesika ko ha dan je wo ba de house me ba na me tumi nye no why wadwen se fun wo wanum na me se wo de sa de ne ba e pe over so ni baby me tie woni baby out here ode oba ne beba why na how na asamna wo kan sisi asamna wo kan sisi wo bi asami asamna wo kan sisi wo bi asami o da ba no obo amane so ofre me kata so na kidan o so ofre wa wonfa eti akwada eti baba bayi what TV susu wa for obi ba 19 years ene na wumienu TV susu ene ni okokore afi no okokore so asupa yo e babu wa wo Memfamuno. Yo. Our Tatian is our cancan or die for our cancan Adazoa. Why? Our cancan and one of Adazoa, the minipi. Two of us say our cancan Fatamoka, or car, or boy, our cancan Adazoa. Ono no susu sa eyema me se na nye ma na nye ma so nyina zo no to nefre nyina to me na me koye senka ma nkwanka akora nka wunkunu busa no ma nkwanka akora nka wunkunu ma akora ni shemechi wanya bosome miensa na akora hemechi adan ya makofa ne ntoma opam odi koko bosi kai twai kakra bi nka me ba keto ne kon wo ho ma nkwanka akora nka wunkunu sekan otwa ntoma ne fa machi wa bla na akora ne shemechi akora ne ntoma ne wo sesi amidi asiesa me de be kire ne ba no so abodamfo bia na makofa wom abodamfo bia na makofa wom hwede ogina radio so ejina fon so keka na abram problem maladi na krachi menim se yanti nanum anso be nyansani enti na nka yen head ka fon bia nkyere danyo na sabe eduru ba bia se tribe no nipa bi se be free tribe mu a na woya mamudin abaye basa we no ne yakoka fras won na be hi hey unso di asem azuka maladi se we say na woya nwrani na nwrafo bi tia wo mu ntie wo mu nua no kwasa asem bia wodie yen kwasa asem wo keka se wo peso me yehunu se akoda no so awu a wagya wo kona wade kankan na ofrase no enuom na ade so dete eti na ba bia oti yetu na sabi bemma sabi unim nyansa akwo frɛ otire wudiem ma me kwanya ofa so ofri wo sei medie ni baji misam wei ana obetimi abegyina fidikaze we so abekeka kyerɛ yei na ma me edru ba bia yemfa ni mo wokɔ ba ko anya yie akwa yi twi ayi koko sika di bokoko samaledi sa sika no efront mema sew anu nam no wo fa sa sika yi ko twantwa kwa ni twa da no ku na me kasa bodamfo nkwa ana wa ko se mu chese oju masem a mame bombo cat case crash only free akọ because tena akonwam ya dwe masem no ho a sisi so eti mo fa mema mo hwe bema no tumi twe brantan twantoma sentoma no kopam anu afade akyekere ne benti o sentoma no wa wo ba ne de akyekere no na sa nipa wei se woni wi numu o sa petesi o se die yo maledi duru ba bia nipa bi nsu nyansa na sa krachi maledi eduru ba bia on se nananum kan sem bebre de kire nipa beti nipa bi mfa wese te honum didi nom hwenkwase asema wodie hwenkwase asema wokeka wei efri wabusuam na se wo behwa abusua ensem efri nanum oba se me wo fani a gwenyansa be na oni tirim we mi papa ni a nyansa be na oni tirim se na wo so kasa e de kire pani wanum asem ebe me kan kwase asem ya kire wo maladi awura yi ye be sere atiefo ne ahwefo omu wadwuma mom na empe ma ne na sa brantie gimifo wedie so de nani to no so a maladi ye de ani to no so a si e kasa fia obi se mimusa na se betranse maame ya si e kasa fia maladi ye count intiri kura betwetwen kratwe nyansa bia ni tirim nyansa ba ku sei
eni ni tirim ti malady me nyemu ma unemu abameba unemu abo maame ya sister bi osimi musa ose na ukohwe maame bi ane efrene ma de mama e chan bi me ba cha no na me hwe na wuye no okay yo because girl is say no mo wabruchire no mo send you sika usede be de baby timi musa eno na na omdi tua meka sika na edi tua wo kana na omde brew ti maame jesi wa de baby now see musa no na mo send ni sika na ai woni wa moko na malady utu obi kana send ni fra brochire ba we no wa be che ni sika na ye ni usubei eduru ba bia ya amunya isa ne ma no obi ye adwuma na utua ne kansi utua ne Ghana ha na betu afra brochira we ne asembe ya me free say akrakra ye ne ma bi anya bi na o be kan say ye musa no na otua ka ye musa ne sa anya dai malady ye mani pa bi ntia say o ye papa mo obi a enya nsem ya mo de ye nsem ka no bi sa pesem sa we ne papa ne say obi a betete o ma mi tu bini 4 years na otua ka 400 Ghana a month na sa be tuma be no bi send this Ghana bo so me 400 cities wo maame Jesua na o kan sa wuti abrochire wo aduma we sa ye tua wo ka aduma ni bia say na di tua wo ka ye no we ye ade dai ate no aye issue na mu tua ne ka 4 million obe so nka se mu tua ne ka o se na mu tua ne ka na no obo anu de han dai o mu nyesa e ma kesi ne ade tu ba ni kura se bia kwala abedie no eduru ba bia mama onye ye de mo ye enyono onya na mo enyono malady malady ye be koso ni asere atiefo ni ahwefo obi owo adwuma bia betimi abo akoda yi no atimi anya bi de ama na ma didi no malady omonum yo sa kwa no so na ni kunu kwaso ampani we de malady enya de awan na adwene se oba bebo akora ba bia se nyame ya adum no onya adwuma ni bi kura no okofa ne ba no no ma mekunu kura ebise ni ye bi ni kwase asomo okeka ana me kura ye tume boahwe malady wo ba wo no akofa na ba wiase akoda no ho kire no o pesika haidan wo se me kura ba bia meti ye tume na malady obi ne ka se enkosuku ngopra adwuma bi nye se meti koko ana ati koko kurase ka banya ti se wo de ne tire wuram se ewur te se onye kurase ni akra na sue nyansa so bebe krom abepa bibia ye na ho kira ba hwe nkwasa asema ati afidie so keka kire ohianti o ma for advantage ene kwasa semta o mu diche na wo ba no so e mai wa no mo mani na ho na na brampa malady na nya mu kwa na mu bo ohie do no malady enka bi nchire wo mo me nya birthday na me rebe fia ayo enye nwie na we wani yo Mr. Armstrong ya according to dia yo ma twam eno wo ma twam wo ma twitwa enum acho Sompa FM Dicreses Margaret Jesse Efriation Jesse Essen Germany ne ma ne nananom and I wish you happy birthday. Watch you on what said him. The dear na my chamber hall. I don't know. Ora Armstrong, way from above K. Some person and I wish you happy birthday and now would now day. Oba nyako eija market. Yes, Sompa Nkomo mfe ni agro kra. Obapa na wudi wa wude ye do bebre ye ni ekriu ni nyina ese radin shra. Mami roots asante mampon ane oyuma no faith ni na wudi na wude esren kwatenten nyame shra enso edemano. Nana okufu chumberima asenda nsame yen ya nana o enana na edi na woda ono na esi odima Rivers Group of Companies nana pia nana won kwaso na wudi wa woda ye bompa ya pai pia ya agire otwama me nam de ama no se radin hra no nyini fra dum nso nana nyini paket kwa dum na ya eda ya wada Bantama Astrotef Park no so na otweda no the nation prophet
the nation prophet. The nation prophet. Every Oman so. Ebepim Sompa Nkomo for so. The entourage ni na. Yakwa the nation. Enyasem kitwa. Ama ne ninu ba. Wadini na hochida. Na wachidida no akoso fefefe. Enyam godo. Na yahye nanimonyam ane. Papa wei. Ane Papa wei. The nation chi. Ye drone dodo. Yedrone dodo eti wo ba sisi ohu kama na nation wonu na ni abie oni pakro enkofa wig bi ade atwifo butu bia ku amuntie mo nko hyehyɛ nkwase a wig bi emedi akire na ye ho kama ni nko hye nation so wa be dia male di fa ho ye nation wo ya atwa ne fa ma osofu chief ade efe se de sie ne fe no ya se fa person ma ho ya we ya na de he eya me fa de he the picture the boy fashion wo niema we pair ko jibi and am the gold kakra mix efe so we yi niema foforo kama ko jibi beton bro nyan ye wo makola ye ben Georgina store yem se ani nkire ho niema na efo ko jibi na beton ye wo silver ni gold watch ahodo ame ya transe ti say no dia na wo pesa wo ye wabrabo no dia na pesa wo ye bacho pesa mi ami ye medjuma edi adjuma Sompa FM maame na amene netene no oye koko nti o kire mi se na esi ye no ti ka nya ba bi tran ya nka ba ye koko bacho na waton bacho ti say dan no pe bi wen tafo discussion wanya bacho 1000 oh 1000 obeda dia ko ha da maame ya abusuafo ye sere mumwa ye why akoda ye brefo why mumwa ye na ye mpedan ma no na had ye from cry 5000 na nko on starting kokoi yenyi obi nso ade so amfiri ho na awurade nhira ye nyina kakra bi e betimi nye wo hye mumwa mepamo chew adofo Mr Francis Moke enzema community Metenkins wadaworo makatachie besomi mu na ye mwa obia ho mwa bi opeso de bo akodai na sabe be mo kofa no ne de kwasampani ogina TV so ogina phone so etoto ayampia ye kase ebedi na chi akodai na brabo bese onu obi na ye sibi maame na je adwuma yo da kiosk nu ye tu no oso opeso tra no ye kokoton wakotra trankrofofia akohwe mrewa akotete agana ya bosome 4 million waboabo se scandia ko ada ma ne maame wa hafo wadwene ne maame hu eno no tikomase eda kiosumu pe ba bi ada abusuamu sem na abrampa mo ya o mo ya ti esremo momwaye why obia opeso oboayen ye de boaye be na no kwenda se de ne de asende no onso akutia ne daka abusuafo momwaye ye pamachew maame ya kasa tonkra why so obi owo moa no bi nso woni fie no kasetena ho prapra ho so a ho mpe me ba cha me pe ko betimi ahwe pa de wo tie no obi ni fie kasa ontra ho obeye ho yie pa nti abrochire fo ye sremo ade we de nkie gyaye enam ayi ai ma abna o se ho ene ne maame ane enti ne gyaye enso me hwa kora ya obeboa yen so bi wodan bi obetra wa prapra wa siesie ho amawo no wa ye ni koko no eno so mo betimi maame ya atonkra frɛ nipa adofo me maame no me papa no me wofa no me nana no me sremo mumwa me na minya baby ne memba ena me sremo mutimi oboa me a obo ade no obo ye no obehira mo na baby a mu yi free ye no wa hye homa me sremo na wasole a ukwenzo nka ya sole papa pa o omuntimi mo wa okula Sompa FM me kan chiro mo sanse na we ne ye no be ma ne yesa na mpese ye twena so enso so aso fa boganya so onfa boganya so an kwa homa ne so 0554931931 0548931931 edino 0554931931
0548931931 2 enko ba no hwana. Hello. 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 Pacho, good afternoon. Afternoon, yentie o. What you akwana tem na metie kakra na ka mese mo wona da bia bri be ya na kiesu e be na kakra na kiesu ya dia sende no. Pacho number so number bia na ko dia tuja. Who share TV na number no na da so no 0541. Radio na metie. Yo number ni 0541 126 626 126. Yo 0541 126 626 John Siadu Jemfi. Pamocho. Pacho ya ba wa so number tuja nyenya wa daroma. Mi anko ai. Hello. Hello. Ejawada Roma intie we. Pacho, good afternoon. Afternoon. Pacho me shabu no program ni na beto me kadi di fa kakra. It's you. Hello. Papa, who was so? Oh. Hello. One. Hello. Hello. Mama, yentie wo. Hello, kasa. Mikasa si kwabi. Atim kwabi. Yo, yentie. Ipi reading. Mate yentie. Ya kwa so ko na tin na ne se yehia je no ne no akasa fa aduma ho wo kwabi. Why? Kwabi de o ma wo mama, so betina kumase. Okay. O ma kwabi so person tene kumase. Aduma ko obetini aye no. Why? Yo, ya dase. Hello. Hello. Papa mpacho yentie o. Mpacho we de mesre di he o. Kumase wo kwa na ofese otina no ye eduma na. Because me no ka se si yi takwa mi ye go de eduma. Ran ka mi obi nso bo ama ka mete. O se ne ba na start school wa hanti. E be ma kura ni school na e basa. Okay. Yadamasi. Hello. Hello. Good afternoon. Afternoon, Pachentio. Pacho, asama na mbese mka mjipa wakata. Afutu na mzema abaywana. Ena mgemdi mwenyehu. Ayo muntu omuko. Ako yese mu ni abejitia. Dema na beka pa kwani so wo ko kana na beka. Eni akoru anasem. Na mu ni na ka ko pa se o ka ba. Yo, onu anasem wa. Maka Abraham dia fa mani suvie mfa mabrabo nto chacha. Na sa de be kwa akotutwa ma betia. Se ne wa wasem wa. Hello. Hello, good afternoon. Afternoon, Pachentio. Pacho, again the team because the flu is enough with. Yo. Malaysia yana when you abre ya bikidu. Yana ya butsema ya kakra. Na kakra msumeka nse misye emema dinema bi wa ende. Oma ya mranti yana ayebiye ho because before ba ne benyem. Na we ni bisa branch tenti se ni nia ba no biye ne sebe ne be. Kabiem. Bible si na be bia ubekunanu na. Ubetwa. Enti nyawo ye obi dube be ya wo nua ba be ya oba. Obeye ni yi no. Because that be cool be fa na ye. And so we ni be man na aya jama ko omo fa mo. Enti e wo sua de bi fa sa na man na ochina bi na nkoto abusia. Wa ka se obi na bodua bet. Wo kwan na try na wo fa so. Enti mesremi ni ambe ma mo se mesrɛ so ofa ba na ntimi nhwɛ na enye nhwɛ uja no kwa ma nko edan aka o ha ma wo ba ko dam de wo ba na ko dam mo nye wo ba na ko dam no wo da achi no ko so de oba ba wi ase na se wa nhwɛ na ye no me ma wo aja mbe ma na ya ye ni sa ye pa ne se oba no ya wo ye di bone enye se onu kura se wa pesika ni bi etu de so ne so kakra na bema osi ne yira fa ne ntoma de akekere ne body sekan etwa ntoma firi a oba achi nti bi wi ase da
Hello. Pacho yentio. Hello. 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 Afternoon, yentio. Say, Miss Abrampa, Bema Bia, why not drink set any down or then you don't want he or bow way a bedini many, what pepper, then you, what pepper, papa, and you diabo. No question. What pepper, papa. My lady, and yansam ketwa. I just want to T. Hello. Hello. Me patch original ain't you. Hello. Original ain't you. Oh, me. Me mammy only papa be. As soon as you go and I begin the nation producer and an umbrella panning my him say the bram. Oh, so I have papa now here. And then Quano Bema on your home to make it Kadienka. Minja me boss by your hotel. Oh, me. And Penny Force would be Bema, what Jimino said before about that. Sabi anyado me ha baba wa fefefe otiwe a ma to kwase ni sabi uni abegi ni akwase bia fra akonta o we be ma be ko heni shu na ma udu made no ade suanya de kenadi rade bia meka udu ebure ma ni ntie bibi udu eburo na hyase na be ba kesi asase na hu ba ko ade nka na no no ade se ka sound stir na si wana sabi ne be ma ne ba hu mienu ana se de be ma no e jiga ha te se dra line wa ha baba fefefe ni akobio na wo Nigeria ma wo ansama wo gina so awo bro so enchari me kai ka bi ma se be ma no ya nya me ma ni bi so ho na we no ase o ma me be ma kro agire so ga me jire me ya be ma ni na emo ya ko sa ba e o ni ho fe obi awudi en te se ti me sira mama be ma me sira no mi sira ba ba e se ma se dia mo kasi o hia mo e da si bo be nya mo ano onyi na ni free be ma so se dia tie fo si bi ka no wo ba sa de mra dade se bi nkofo ba di bi ni tramo ataye bi asa be dejen non peg ma ba be binyo non ko fa de ba na aka obema no de be ma we jodi na ji a won ko be kra ni na me ba jo da ko de ba mo pa ko kra che na ni ji hu ana o me na ni ji di ehun oh awu mi hello pacho enti o hello, good afternoon. Good afternoon. I tell you. Nkomo na mudi na fan. Ba pana na oni ni ejuma, be ma na oni ni ejuma no. Mesro okaka se di da wa ma na tia san kakra mai. Oka say. Oka ge no nse obi obetre craft no akodo kuku.
na ọdịrị kọtara krasị na akọ dokoko sebi ọmụ mụ krasị dokoko no ọmụ asọ dị ege nti ebe sị nso ọntwe saa asɛm no nsan obi a tena krasị adokoko nti ebe sị ebe ma na ọmụ sị ọntwe saa asɛm no nsan obi a bituma akọtara krasị me pacho matwe asan ama no wa ya nka ne yi mpacho matwe me da se pa yo enso e das one hello pacho entio hello pacho yenko ayo we pacho yenko hey ya friend ufrudia hello ama krasị dị ka enka nso obi die ye ntie we asɛm ihe ocha program ya so ihe dem ka wo ni ko dey ana me de me baba ete wa nkyere be ma ai nka o nkyere be ma no be were pe wa nkyere be ma say ya wa nkyere ka fi ke ta ka no yo nyo me de na ko ku nya tra je na me de ni ka na ko nkyere be ma na be wa ga be de wa nkyere te ai dem na what you have done na wo you from ma ki mo de me to ka you no ni nyanza ya ambata te ma na pe to ni pa o ta ko me ta pa na ni be te ida ta ka me ka ni te wo ma ye te no ta na ko pa na wo na 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 ni te pa pa dia ma fra no no ta na ye me ka me nya ko ba de wo ni fra na di pa de ta ya ka ye hun su ko na ta de ta lo mo ko me ju ana bo cha to ko be mai am ko mo bi la hello afritu one while hello ma baba yentie o that's over afternoon some of us need to make it girl going to be going so now also what they are because maybe told me maybe tonight I know I want to make back I'm in my home area at the moment to say 13 Adriana Kwan and I'll be there a movie into the being a man now the move I try. They won't buy a sleep there at the man. And if I catch any care before and then I'm going like this thing to all the vision of the soil. Medasama. Hello? Yo, Fatima. Yaju so. Yo, Fatima, mo ye. Eradi adum of financial eh. Oh, for one, any German secretary food in a year who ye, Mr. German Information Center, ye will life. Yeah, that's information center. I mean, on your mocha, ye pa. Amen. Calling who ye best Bible see Johnny Joe crown quan, is what you make Johnny crown quan. Yamia na don't Sacrebia in Sabisum Bia, nobody did no fun to her. Then Kakaka class are in a church Naya, and get to get to Kakaka. On fait to see one time for baby, or more better being in Geno, Monacacra, Ubenia, what I'm calling Yamno, Sompa for Passam to Flabber Teneso. Oh, why in the call? Bye bye. Young for friend, be having to mammy as I say, Modahi. Tis only a crown Modahi. Yada, Madame, no, if you would accuse more. But I a donkey to every one or dear may say, but say, Nasa seeing ye near ma. May he be a cuckoo, sorry, baby, ho. Nadia can some my boy see one. Na solely no, wako in your Marco Godia can't yes see children. Because what's solely a come, Masoli a solid papa. Be a now mobile bow cacra. Ada ofeli. Me pese me who's and cabema and a boy me. Do all children not drop up what would I? Now you want free so. I nanka pese me who's and go boy me and nanka do the bema nanka my boy wishing for a master and a swamane nanko almost de be a swam so.
abusuanfo ye sole mumwaye why yinum say ye sole mo be ya mana efe ya sanfa number na de scan to so maye na me mo bo ma wo bibia wo pese wo de bo a uni me number wo betimi asende ama me uni me number nso number egusu 0541 126 626 0541 126 626 John said do jemfie pamochewo yempa ba bi manena oso obeye koko no nwanhwe ne ba na wa ha mu no wo fa wo be ma di sei mpacho about 5 years eni atua ye ne saa bubo wonum koko boto fa fo nsuo na fa wuram na ka wo na no twom na wo de ye ka no saa ko fim bo so me pa wo ma danyo ekwanyem wo ye de asi edam ase Yo Prince Emmanuel Clinic your old Tafo ye ben okes yare ha obi a no bo modern say ochina obeba na oba ohu beto eno dey no two ways about it na ye buy en kase your numbers na good screen no so no 055 333 9915 Accra so ye wo 0500 44 22 Takrade ubehu yen wo Apramdo 0209 94 2066 mami Linda obebo ya dance no ama ye de ba ayarefo no mu ba no nsemo mu kanu na ye beka kire mu nti wo jeni Ghana fo amwa bruchi awono aba eninti awono ba ensem bebre pomodin na number ewo screen no fa na onsusu free na je white powder ni bi Germany so Ghana na yare say diabetes say akuma yare say no mpemu yare ya de hawo bi onya powder ni bi a eno ano you are good to go na clinic enti oba ye behwehwe omoja mu na ye hu ade hawo na niema say de ka powder no homa no ye de aka ho ama na dance ni de bebre send de bebre ene Ghana fo amwa bruchi nesrem muntie me kakra mfama so fra me ketwe bi na muntie adanse bia medi nesrem samote Dr. Mehehamonka ma obi antwentwen na ase menu no diabetes foi ayaro foi nesrem wo monko Dr. Meheham na monko jinenru ni bi tayenka muti doctor abayifo ni ahomane na so say na ye Dr. Meheham ene betimi agemenkwa minua so wo yare da soro fie kura na yesese honhomone ena eye wa yare na ye honhomone a wo de ka kire sofo na semate ne tumrika akọ Dr. Meheham ho na wo de kokwaje na duro ni bi minua media menka mane mo me hye wo na awotwe obi hono imunso soye minimo papa yi de wo minine da minhia na da ono nso ne meda edro onwa na eka metie nka wo Insra FM so ena me ma ne Sunday medro ni bi minua no sa me ka de edro na ye e wo mabrabo mu a gese ade eche kasama do so bebre enti ye hunu de ye na me kire mo se mo nko Dr. Meheham ho na dro no eni ayibia so faye waduane ensuo no na no pa ya enti anwa samse mami okasa America ena okasa fi ne baye medical doctor one nete America ho na se na okasa nse ne yare odishe dumni adan ahohobone ne ade nanso so na yare enti wo so yare ache wachinia na se
ususu say yare no bibi di akira de bra prince man no oba yare no ebekọ ebetie ofofro toso nso adanse say yen de ba eno an ye hu adwuma bank na ana me system ko for kasa radio so ana me ndi papa enti ni da ni game policies na me say Dr. Menyamanka na oba bi di adanse e fa ne phone sem ho na ade enti ni ko na me video mo se me papa me ti ni me ho na me ti ni da enti ma me ni di adanse an kenya me ko so nje enti ni ko kana na jana mi tete me yima no se ma wo sei na se me woda e no bi san se me di sei me kai na se oh ene e wa se wo na me fa mi na mi ya ni tun se kra na e fa ni sei ma wo ne me hu hia no na mi ya na be be mi fi ko du ni me yi de me ngi tun du e na se me ma ya bompaye nti ana me bompaye and on social and media and or the man million book. And I'm saying, now where you're dancing. No question, we did not feel on the status of Mary. And my colleague back, you know, I don't want to say, who you were there. What about you? Now I'm a circuit. After me, when I'm going to see me or die or no die. What's on the friends? Na rocky man say dancing yeah they call it's in call up and I say I test it positive and now mama me we are see I say good I say no na ma see me say e ko enti ebe na de na am ka na say some so I say it's in call me ku na call doctor ho na o ta bon pa mai it's in call it so bia sa me say o complain on my channel was di o ma madam for mine na ma cho mo obi hu kwa na me ande nko ya di ti do ko na me ka cha ni say e mo ba no de so me fra mi ya ti ni so sa me ka sa na ni ta be na mo ndi ndi sa na mi ndi na na mo so go di sa ni ta be do mo ti pem do na be di so ho ku say ya ni ta be ni ti me fa akonya we so aso obi bi ase o mo ko san hwe na eho nyame sa wo ana mu di nkre e ka be do na adanse na da fon ku wo zakanya wo pe ya wo na wo so be fese wo di adanse nti we me na me sai na kasa ya na me sai nti me danya na se ni ya na enya din so na de ya nti ya busua sane etiano no mami na onyini 40 years echi nanso obaye no nyankopɔ adom wa wo kama a wafa ne ba kama so yare abra prince mano yare ha wo bia oba prince mano la nyankopɔ adom ebekɔ se eye no mpemu yade se yeden abrochefo se ne ameka no wo Germany na Europe kro bia so number wo screen so no fa ebi se onum ye white powder no eboa ma otumi ye adwuma otumi da otumi didi diabetes akoma yade ora ba akona nke kwakwa ne surgery na onya powder ni bi ni niam ka ho no surgery na maso ye beti adanse etwato bi se ye de se na meka no ye de nyina ye de amanfo aba ho omusema omuka ne mpacho ye nko and abroad, Ghanaian Initiative Fellowship to Secretary of Mufekitayi and a continuing transfer to make a many price break at some for growth. That is the many effective emotion. And a great fair, Ghana, and the office, and Sana Mepa, or Germany and Sana Mepa, but I'm Sana Mepa American, the Kenyan is up to pay Kobom Pay, you have to call Mommy Bush, so America has to. Bible book, but I'm trying to go up right, and then I'm my story, like my problem, my cake, or my off the money that we're going to. And the majority of the meeting tonight, making me as a fee, but the Miko, the one of the Miko, the
apostle friend at the phone is fine, the phone is fine, with the thing, the crowd, the copas, a former son, and a okay, doctor. Yentiwe. Yeah, nti sani ayeka no we abrochefo America, we see Germany all about wheelchair mu. Sorry. Okay, top more. Sorry, or calling baby. So mu nti say ya be how abra prince man or oba ho but ya be how bia no. Na white powder ni there. The so do there na che. Maybe what Nicholas me pacho white powder there. Me ametimi adi ho dance a kire. Me dia me de call techima ya down for be a family friend be. Me can't want some channel me man kakawaji because so the eye teach we diabetic a bebmana bafom me ade ane ha me pa so me na mitimi na onuma oda to be honest white powder dear to be honest do papa Sompa FM your number is 055 333 9915 055 333 9915 baby I will be our friend a bit me be abro abruchre friend by Germany the monko baby the numbers number doctor da ben bremi bio na me humeti over quantum yasanka me kofi anka me mo bi di abro Sompa Achadie 2025 Yaba Bible say nyame sompa pa ni say obi ko wunyanka ene erusia mobo enuti na sompa 93.1 Kumasi Sompa 106.1 Techiman 90.7 Enkransa 101.1 Takwa 98.9 Sunyani and Sompa 106.5 Accra Yakabom se bronyen ibema erusia ene ekrafo edidi na yanko ayetini agise obeboayen enti say ya na emmo tin tomatoes ntade empaboa ye bia wahye dada wonsan ehia enye ntade dada na emom de ye betime de ya che amano ayeye mo fa meboa yen me fa mamobrofo ekunafo enyanka ne ewusia ebusuafo yafa ye hunsem na propose paper oboard ponkom ye nyankopon obeyiye wi sompa achede ekunafo ene enyanka ne so wo beti say sika fatu ahomatrofo iso 0598 559802 meeting bi 0598559802 edi wo fieta 1 media Alasa Blessed Foster Brona Bosome ni beboja trada na dia modento yen gedi ama ekunafo yi mo ye bi afie twam emu dance die die mo amunni sompa achede 2025 yabo I present to you Chocho skincare product. Chocho natural beauty soap. Ever so palmy pepano. Chocho herbal fresh soap. Baby carry na look fresh. Chocho ABS. Soap papa no no. Chocho shower gel. Shower gel and the carry pano. Chocho cream. Any munu dada papa no no. Chocho hand and foot. One some no house make a man. Chocho skin toner. Chocho skincare products, dear. They enhance the skin naturally, thereby making the human skin smooth and beautiful. Chocho. FDA aje jeje nkrato ya tum. You are here, moving in our midst. See the worship center, can you be a November ya 28th November Efiaba and 29th November Minenda Amopano Nkomo Ashasi God of Possibility Prayer Festival God of Possibility Prayer Festival Ampaye Beja Assembly that's what theme or say escape for thy life can you Gami to Kramwa More Bonifam Puchacha Chomo Namu Wamane Humu Namu Krani Munipebia Boto Mumra na mubenya nkwaje amamokra November mpaibo kesi ekoso sida worship center asori dan kesi nim atumakofobia abamonse na hospital ne pe behia onyankopon difo a odina ye adwuma free tete nuguso dina ye adwuma bishop abesaki kwapon na wonyina nyame tumi ne dom so ama wonyi wo kra nkwa na de wo adom